Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Shoutout kada kay amin amang tartarabay iti unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Agyaman kami papagayam. Kat ita, adto iti tuloy ti pakasaritaan arapauluan. Part 2, mula apagbaknangan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Gapungaron tamaluglugin ti kumpanya. Sandan ang makapasweldo. Isa may kat ti kagudwa nga empleyado. Nagiti may kat iso nagiti addaan bad record. Kas kumay ti kanayon nga agabsent. Kan kanayon amala daw. Na, ina, may saak ditan. Siyak sapay ki di ti numero 1 agkaralangan kan agkarala daw, just kay. Ay, kansyawan daklakit di da kapiduel mo kan dagiti karuba. Ay, unay daytan kaka. Anyat ko naman nagkisay da iti empleyado ta mabangbangkrapan ti kumpanya. Un nga rod tatang, kat may saak kadagiti na ikat. Ay, saan mo siguro agasat ti maadan iti kwarta? Pagtrabahuan kan sweldo ti kayat ko asawa. Un nga tatang. Anyasan, agasat mo't ni bagbagam. Awan bibiyang tigasat iti bunga. Wano epekto ti basol. Anyaya ti basol anak nakamatim bakay. Adda basol ni Matit, isungay ni Katda. Awan ti basol ko nanang. Mabangbangkrapan ti kumpanya pagpapayak. Iso ang nagkisayda iti tao. Iso mat, alangan mo't adagiti naggagat asumrek ng empleyado ti katinda. Natural, adagiti sadot. Ken agpalpalya ti katinda kasken ka. Absent ditoy, absent ijay, ladaw ditoy, ladaw ijay. Anya nga itimbunga da. Naikat. Unay daytan nana nga panang insultuyaw. Saan ka nga insultuan? Ririingan ka lang iti kinapudno. Tanakulaapan ti panunot mo. No anya ti patsyen ti utik mo isulatan, awan pang binuran. Isu nga ita. Mabinurmot nga tan, dayta nga utak. Unay daytan bakit? Anya pa'y ngay, ti pagbaknangam ita. Ha? Ibagbagam, adagita mulam, timang tadi ti pagbaknangam, kan ti budang agpaypayapay ang nakasangoy ti ridaw. Anya ngay, ti pinayapayan na, jatskay. Kan dayta amot kiling-kiling iti ayan ti ridaw, kas labatang-tang tinak-out. Kaya rigan na, anak out kan. Ta, awanan ti pagsapulam, awanan ti pagkwartaan. Unay daytan bakit? Masapul ariingak ni Matit iti kinapudnaw, asaan ang makaiyawat iti kwarta dagiti masitas. Pagpapintas, kan pagpapriskula ang iti arubayan dagita. Mabalay na makaitunda iti kwarta, no agpaado ka iti lakam, saan kat nga agpaado iti i-display, kalpasan na, ibagam amang tud iti nasaya at agasat. Sakbay pa'y amalaylay, kada malungtot dagita amula, wano masitas, ila kumaun, tapnag balin pa kwarta. Dayta, ti makuna agasat,
Saan ket nga apro samlatan akasasaaw kada agpay-payapay mo day tabuda dita ade mo maammo no kumpay ni patay ti paypayapayan na just kay alabos mo't nagsasaw ni nanang unay daytan kaka. Kapidwa, talo at tawon ang tinapalabas. Ado siguro ang tinarunong mo iti sweldo pa niya. Naitalo kapay katngatan. Ngamin, at damulam amang mangted iti swerten. Ha? Pimbintas dagiti money plans mo. Kan dagiti millionaires money, kan welcome money, amasitas mo. Ado siguro ti na-welcome da na kwartaan niya. Amangan no agpatakder ka ni ti mansyon. Nagalas kamutan kapidwa? Di mo ibagbagaan na alasak kapidwa. Ta itartarayak pa nga ro dagiti babae nga agkakapintas dita. Nalas kung kunamkit din, itikas tiya kinatarakay. At damot palpalanggwad mo niya. Ang angawon ka lang, ta nakamisuot ka mo, ta mang tamtaming ka dagiti masaitas mo. Siguro, babalawam ida. Ta imbes sa gasap ti impay da, ket malas. Sa kaagkatawa. Ha? Anyat nakakatkatawa ngay. Makakatawa akla nga. Ta dagiti masaitas, ket nakapuyan da tinangtad iti pagkwartaan, uno gasat. Awan pagbunggunada mo, ta kanagnagan ti kwarta. Unay daytan kaka. Bayam kapidwa. Ta bitinak tuman na kita iti papel di bangkaw. Anya? Ang sana da dyan millionaires plant, wano rich plant, ti ibitinak iti kwarta. Sigurado, adi na maaway. Nalukay ngamin ti stem kan bulong da. Kaya welcome plant ti bitinak. Tay so tinatangken. Mangyas piliak iti kwarta dita. Ta naalak mo tan ti 13th month pay. Agraman bonus. Kasta ka di kapidwa? Uwin kapidwa. Iso medyo naglupyas ti pitakak. Agraman bulsak. Ang mas dawa. Ta awan mo't masitas ko, apulos. Ang ado ti kwarta. Ha? Kwa. Sige ki din. Biti na marudin tapno damot kwarta makita. Mabila ha. Tani, narigat wa kautan ti pitakak tani, bimbimsaw nga. So, nairutan di ti bulsa. Ay na, naggasat at talaga ti adda panggadan na. Ado pa'y lang ibagbagamot, bitinam mo no bitinam. Amangan no nam na masangaribo ti ibitin ko. No sangaribo. Amangan no may sa ti may ibitin ko. Nagadumot ti sangana rita. Isa sa nasangaribo, tapno ado ti ibitin. Ang magkidam ka kabayatan nga ibitin ka, tapno mas excited. Okay? Sige, unay daytan kaka. Sutil at talagamot ni Kapidwa Elmo. Apay aya. Kunana abitinan na iti papel di bangko dagiti masetas ko. Amang tudto itigasat kanya. Adamat nakabitain. Papel di bangko mo't lagi ta. Adapay sinsilyaw di tapuon na. Day talakit din ti palpalastog na kanyak. Taltalo asang babain ti pesos. Sa Pasig asag bibinteng just kay. Agyaman kalatan ata si Pupuso mat nga intin na. Jackpot yan na si Pupuso tatang. Si iinsulto ki di Tano si Pupuso kuma. Saglilimagasot kuma. Timbitin na wano sagsasangaribo. Ay, nalabis kamit anak. Ayaw na daytan kaka. Inem atawanan lakay. Agri-griga mulatan ni Matit nga anak ta. Marigatan nga may nasumurak iti opisina. Si mayaatan gamin tinapinta sa panggedan na. Ngamday talamula tas asintaran na. Oray kumano unaan na ti panggedan. Kalpasan na may kaduan tulaengen dagita amasitas. Wan kumaa. Nagsapsap ako maasimrag kan saan kumaa naglanglangan. Daytan tumo ngamin masitas. Ngawan mo't maited na pagsayaatan ti ununaan na akanayon. Oray kumaano nalako dagitan. Tapno nagbali na kwarta. Wan nga raw. Ay na managat at tengpay ngamen. Imbaglaki din. Tadi na pa'y pinanunot. Nga ited day ta amasitas. Tagbalin nga asawa na. Just kay.
Manay. Nagbali na manay. Unay daytan kaka. Kara, adumot siguro ti kwarta mi tanan niya. Nakaurnong kamot nga ta. Anya kumamang ito na ornong ka kanagbasi mo ti swildaw. Umdas lang ay subo mo ti magatang na. Kat nadamulam amang to di ti manay wano kwarta. Adda mo ti intod ni kapidwa mamatit. Awam mo ti pagsayata na nagunod ka. Nagkapuy mo day masitas. Awam mo ti pagsayata ka pulaos. Intun ka nimbalang ka. Saan awan mo't basol dagita masitas. No awan kwartam, agsapol ka. Agtrabaho ka. Saan kat nga ipabasol mo iti masitas? Apay, adda utek na kita aya. Sikat ya adda utek na. Iso nga aramatom ti utek mo, no kasano ka nga agkakwarta. Nga, ngunay daytan kaka. May sakamot nga panpanuray launa iti gasat adumtang. Sikat ti mga rami di ti gasat mo. No urayam latan na manabtuog tinaimbaga gasat. Awa na, sikat ti manabtuog no kasta. Unay daytan kaka. Imbag pa ni Manang Lydia, ta nagpipintas dagiti welcome money plant kun millionaires plant na. Millionaires plant kan welcome plant. Isuma lang iso day tatang. Nagpipintas kun nagsasalon at da. Iso siguro nga do ti kwarta ni Manang Lydia kun nakabakbak ng anya tatang. Anday ta ka man nili jacket sigudo na baknang kun adda negosyo da. Isaw ti pagbibiyagan da jay. Sana da masitas ti pagbibiyagan da. Ha? Uray baknang da nasalukag dalat ta. Naira na laeng nga da masitas da akakas jay. Kumpleto da iti masitas. Ngam awan at-ateng da. Ti adda kadakwada kat kinagagad kan kinapakumbaba. Iso nasaya at tibiyag da. Unay daytan kaka. Napakumbabaak mo tatang. Ngam sinadutam tinagtrabaho. Iso akas jay tinagtungpalam. Ha? Ulita anak. Tigasat ti may sa tao. Kat agpanuray ti aramid na. No nagagit ka amanggay. Nagtrabaho. Ada ka na. Ada kwartam. Ayam na medyo sanot ka. Medyo awan mo ti kwartam. Kasta lang dayta. Sana mula wano masitas ti mangtay di ti kwarta. Bunsang agpaiso niya tatang. Naamiris mumut nga tan anak ka. Wan nga rog tatang. Sanday ko mga ibaga akas ti matigasat ikaw. No di kat isa ti agtrabaho. Kan agaramid tayo itinaimbag. Tapno mabindisyonan tayo. Saan ka na nagtimula? Mas ka na nun niya pa di ti pangnamnamaan. Diyos ti pangnamnamaan. Ikararag tayo at tulungan na tayo. Kan igaid tayo magtrabaho. Buyugan iti aramid. Saan mo ta mabalin nga kildaw kay ti tulong ti Diyos. Ngam sadot ka na manggad ka. Awan lataan o kasjay. Gets mumut nga tan anak. Manipon ita. Aggagagat kan. Iti kasta ada maurnong ka nagbali na kwarta. Amang tento iti pagbaknangan. O naidaytan kaka. Uy, baro mo ta tricycle mo kara. Wan elmaw. Kaya lang ipasadak mo ta. Bili bakit isaot mo ita amang gada? Uray, babae ka. Kaya't mo tiyagpasada. Nangrigatang tibiyag elmaw. Iso nga imbis nga ipamanihok iti sa balay. Siyak lang natin mangipasada. Ay kauna. Kakasiyak nagtrabahaw. Kanagurunong. Iso siyak mo't lang ti mangipasada na. Dayta ti talagaan na imbag agasat.
Ta sikat tinangaramid iti dayta agasat. Saan kat nga agpanuray ka iti mas masitas dita. Akas ka ni matik. Ni Tata Pedro. Masitas mat ti pabasulan na iti agkarsakit da. Gapo ka no, tadamula da si itan. Una daytan. Mas dawak mo ka. Apay nga ta pabasulan da dagiti mula ngawan mo't nakum na. Di danto payag reklamaw. Nusan mo sibugan ida. Kalpasan na. Pabasulam ida. No dadak sa mapasamak. Kastansa na iti awan nunot na atat tao diti lubong. Isyan da ti basol da. Sadan to ipabasol. Karang iti mula wano masitas. Unay kit din. Kapanunutan na ita. Isudaitan natay utak mo namon, Elmaw. Once upon a time kat nagbalin kamot nga utak mo namon. Nga, Ta nagpa-influensya ka kanimati. bigbiga mo kididay ta ang sana balay. Ta nakariinga mo lang iti kinapud ng Diyos kay. Kunak no di mun pagan ano dagita masetas matit. Asikaswak lang nanang. Tawan mo't basol day tanyaman na mapaspasamak. Punaw, ti kunam anak. Naamiris kong tibidot ko nanang. Tatang. Katpatsyak, asaan pa naladaw ti amin. Isu nga agbiro kak iti kumpurmya panggedan basta nadalus lakit day. Kasta ti maiparbag. Una, nasaya at unay na ita anak. Di mo tultulada yung nagiti sadaut amang namnama iti angin. Un tatang. Limapsat amin ang masitas mo Un tad adun ti oras ko anang taming kadakwada. Kat iti mabiit, ilakok ida, tadan na kontak ko agumatang. Ay, kasta tinasaya at anak. Amo yun nanang, tatang, panawon mo't laang tinangisuro kanyak. Kan, panawon mo't laang tinanglukat iti nakaturog nga utek ko. Hustaw takunam anak. Ita, nanang, tatang, saan akon amamati iti at-ateng. Diyos laangan ti patsyek, gan pagserbyak, agraman kinagagat, wano kinasalukag ko, tapno agbiagak, kan makatulong akmet kada kayo. Gusto na unay, kurik na ita anak. Ay na, unay na itaan kaka. Pudno ti kunam pagayam matit. Agsalukag, agbalin na naimbag, ken agserbiti na marswa, tapno bindisyonan na dagiti nasayaat nga aramid tayo. Itan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Part 2, mula apagbaknangan. Dito'y programa tayo. Unay na itan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.